In hierdie les gaan ons kyk na voornaamwoorde en hoe dit gebruik word in sinne en daaglikse gesprekvoering. In this lesson, we will look at pronouns and how to use it in sentences and in everyday conversation. Voornaamwoorde, voornaamwoorde. Pronouns. Wat is 'n voornaamwoord? Wat is 'n voornaamwoord? What is a pronoun? 'n voornaamwoord is 'n woord wat in die plek van 'n eienaam soos Kobus, Bianca, Themba, Akona, Annelisiwe gebruik word. A pronoun is a word used in the place of a proper noun. For example, Kobus, Bianca, Themba, Akona, Annelisiwe. Voornaamwoorde sluit in hy, sy, ons, hulle, julle, ek, u, hom, haar, my, jou, syne, joune, onsin, jullesin, hullesin. Pronouns include he, she, we, they, you, I, him, her, me, his, yours, ours, yours, theirs. Pronouns, voornaamwoorde. You need to know the gender pronouns when referring to people in Afrikaans. Singular, enkelvoud. I, ek. You, jy. He or she or it. Hy, sy of dit. Plural, meervoud. We, ons. You, julle. They, hulle. Singular, enkelvoud. I, ek. He, hy. You, jy. She, sy. It, dit. Plural, meervoud. We, ons. You, julle. They, hulle. I like, ek hou van. I don't like, ek hou nie van nie. We will be looking at these pictures and using pronouns to describe what these people like and what they don't like. I like cake. Ek hou van koek. She likes cake. Sy hou van koek. She says that she likes cake. Sy sê dat sy van koek hou. I like cheese. Ek hou van kaas. He likes cheese. Hy hou van kaas. He says that he likes cheese. Hy sê dat hy van kaas hou. I don't like apple juice. Ek hou nie van appelsap nie. He don't like apple juice. Hy hou nie van appelsap nie. He says that he don't like apple juice. Hy sê dat hy nie van appelsap hou nie. I don't like pizza. Ek hou nie van pizza nie.
She don't like pizza. Sy hou nie van pizza nie. She says that she don't like pizza. Sy sê dat sy nie van pizza hou nie. I like mushrooms. Ek hou van sampioene. You like mushrooms. Jy hou van sampioene. He likes mushrooms. Hy hou van sampioene. He says that he likes mushrooms. Hy sê dat hy van sampioene hou. I don't like fish. Ek hou nie van vis nie. She don't like fish. Sy hou nie van vis nie. You don't like fish. Jy hou nie van vis nie. She says that she don't like fish. Sy sê dat sy nie van vis hou nie. I like milk. Ek hou van melk. She says that she likes milk. Sy sê dat sy van melk hou. You like milk. Jy hou van melk. She likes milk. Sy hou van melk. I don't like bread. Ek hou nie van brood nie. You don't like bread. Jy hou nie van brood nie. He don't like bread. Hy hou nie van brood nie. He says that he don't like bread. Hy sê dat hy nie van brood hou nie. I like, ek hou nie van. I don't like, ek hou nie van nie. Sy hou van koek. Sy. Hy hou van kaas. Hy hou nie van appelsap nie. Hy. Sy hou nie van pizza nie. Sy. Hy hou nie van sampioene nie. Hy. Sy hou nie van vis nie. Sy. Sy hou van melk. Sy. Hy hou nie van brood nie. Hy. Let's talk. Kom ons gesels. Roomys. Ice cream. Ek hou van roomys. Jy sê dat jy van roomys hou. Ek hou van roomys. Jy sê dat jy van roomys hou. Hy sê dat hy van roomys hou. Sy sê dat sy van roomys hou. Hond, dog. Dit, eat. Dit is 'n hond. Hy hou ook van roomys. Vertel iets van jouself aan 'n maat. Tell something about yourself to a friend. Kan jy sien waarvan sy hou? Kom ons lees die sinne. Let's read the sentences. Ek hou van hamburgers. Jy hou van hamburgers. Sy sê dat sy van hamburgers hou. Ek hou ook van hamburgers. Besitlike voornaamwoorde. Se en sin. Myne,
joune, syne, hare. Possessive pronouns. Mine, yours, hers, his. My naam is Johan, dit is my boek. My naam is Johan, dit is my boek. My name is Johan, this is my boek. Dit is Johan se boek. Dit is Johan se boek. This is Johan's book. Die boek is Johan sin. The book belongs to Johan. Johan sê die boek is syne. Johan sê die boek is syne. Johan says this book is his. Hy sê dat dit sy boek is. Hy sê dat dit sy boek is. He says it's his book. Singular, enkelvoud. Plural, meervoud. Let's look at the possessive pronouns. Mine, myne. Yours, joune. His, hers, its. Syne, hare, stoelse. Ours, onsin. Yours, julle sin. Theirs, hulle sin. Hare, hair. There's a different meaning in this word. It can also mean hair. Hare, hair. Jou hare is mooi gesny. Your hair is cut nicely. Haar hare is mooi gesny. Her hair is cut nicely. Hare, hair. Hare, hers. Look at the difference of meaning. Hare, hers. Dit is haar hond. It's her dog. Die hond is hare. The dog is hers. Oefening 1. Skryf die volgende sinne in jou werkboek en voltooi die sinne met die korrekte persoonlike voornaamwoord. Die man kry swaar want is nie juis fiks nie. Ons sal moet help. The man is suffering because he's not really fit. We'll have to help him. Hy weet nie waar potlood is nie. He does not know where his pencil is. Mama is haastig want is laat. Mom is in a hurry because she is late. My sissie kruip weg en ek soek na haar. My little sister is hiding and I'm looking for her. Piet en Chris moet opskit, ek wil ry, roep pa. Piet en Chris, you have to hurry up, I want to go, calls Dad.
Oefening 1, antwoorde, answers. Kom ons kyk of jy nou die antwoorde korrek het. Are your answers correct? Die man kry swaar, want hy is nie juis fiks nie. Ons sal hom moet help. Hy weet nie waar sy potlood is nie. Mama is haastig, want sy is laat. My sussie kruip weg en ek soek na haar. Piet en Chris, julle moet opskit. Ek wil ry, roep pa. Die besittelike voornaamwoord, possessive pronouns. Dit is 'n woordjie wat aandui aan wie iets behoort. Byvoorbeeld, it's a word telling you something belongs to someone. For example, dit is haar boek. Die boek is hare. This is her book. The book is hers. Oefening 2, exercise 2. Vul die regte besittelike voornaamwoorde in die volgende sinne in. Fill in the right possessive pronouns in the following sentences. Dit is sy boek. Die boek is. This is his book. The book is his. Dit is haar boek. Die boek is. This is her book. The book is hers. Dit is ons boek. Die boek is. This is our book. This book is ours. Dit is hulle boek. Die boek is. This is their book. The book is theirs. Dit is julle boek. Die boek is. This is your book. The book is yours.
Antwoorde, answers. Dit is sy boek, die boek is syne. Dit is haar boek, die boek is hare. Dit is ons boek, die boek is ons sin. Dit is hulle boek, die boek is hulle sin. Dit is julle boek, die boek is julle sin. Maak sinne waarin jy die volgende voornaamwoorde gebruik. My, ons, jou, julle, sy, manlik en vroulik, haar, vroulik, hulle.
Gebruik die volgende voornaamwoorde in sinne. Byvoorbeeld, die boek behoort aan my. Dit is myne. Die boeke behoort aan ons. Dit is ons sin. Myne, ons sin, joune, julle sin, syne manlik, hare vroulik, hulle sin.